proglašava vas krivim kao sudionika udruženog zločinačkog pothvata po sljedećim optužbama. Točka 1. Progon kao zločin protiv čovječnosti. Točka 2. Deportacija kao zločin protiv čovječnosti. Točka 4. Pljačka javne i privatne imovine kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 5. Bezobzirno razaranje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 6. Ubojstvo kao zločin protiv čovječnosti. Točka 7. Ubojstvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Točka 8. Nečovječna djela kao zločin protiv čovječnosti. I točka 9. Okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Za ta kaznena djela vijeće vas, gospodine Gotovina, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 24 godine zatvora. Sudsko vijeće, nakon što je razmotrilo sve dokaze i argumente stranaka, statut i pravilnik, a na osnovi pravnih nalaza i utvrđenog činjeničnog stanja iznijetog u presudi, proglašava da niste krivi po svim točkama optužnice. Vijeće nalaže da budete pušteni iz pritvorske jedinice Ujedinjenih naroda nakon što tajništvo obavi za to potrebne praktične pripreme. Izvolite sjesti. Gospodine Markač, molim vas, ustanite. Iz gore navedenih razloga, sudsko vijeće, nakon što je razmotrilo sve dokaze i argumente stranaka, statut i pravilnik, a na osnovi pravnih nalaza i utvrđenog činjeničnog stanja iznijetog u presudi, proglašava vas krivim za ta kaznena djela. Vijeće vas, gospodine Markač, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora. Vijeće je zaključilo da je Franjo Tuđman, glavni politički i vojni vođa u Hrvatskoj, pre, tokom i po isteku predmetnog perioda, bio ključni učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu. Tuđman je nameravao da naseli krajinu Hrvatima, pa se postarao da se takve njegove ideje pretoče u zvaničnu politiku i akciju putem svog uticajnog položaja predsjednika i vrhovnog zapovednika oružanih snaga. Pored toga, vijeće je zaključilo da su među drugim učesnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu bili i Gojko Šušak, ministar odbrane i Tuđmanov bliski saradnik, i Zvonimir Červenko, načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske. Među članovima udruženog zločinačkog poduhvata bili su i drugi pripadnici hrvatskog političkog i vojnog rukovodstva koji su sudjelovali na predsjedničkim sastancima i bili Tuđmanovi bliski saradnici. Na Brionskom sastanku Tuđman i vojne starešine razmatrali su kako da se upotrebe vojne snage da bi se osiguralo da ne samo srpska vojska krajine, već i srpsko civilno stanovništvo napuste krajinu. Već je ustanovilo da su neki pripadnici hrvatskog političkog i vojnog rukovodstva imali za zajednički cilj trajno uklanjanje srpskog civilnog stanovništva iz krajine upotrebom sile ili pretnjom silom, što je predstavljalo i uključivalo deportaciju, prisilno premeštanje i progon putem uvođenja restriktivnih i diskriminatornih mera protiv pravnih napada na civile i civilne objekte,
Udruženi zločinački poduhvat počeo je da postoji najkasnije krajem 7. meseca 1995. i nastavio se tokom celog predmetnog perioda. Dalje, Veće je zaključilo da zajednički cilj nije bio, niti je podrazumevao počinjenje krivičnih dela putem nestanaka, bezobzirnog razaranja, pljačke, ubistva, nečovečnih dela, okrutnog postupanja i protiv pravnog zatočenja ili pak razaranja, pljačke, ubistva, nečovečnih dela i okrutnog postupanja.